Reka nongere mbasuhuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza mwebwe mukomeje kudukurikira mukomeje kubana natwe muri gahunda z'amakuru n'ibiganiro bitandukanye. Ndagira ngo mbabwire ko amakuru azindutse avugwa muri iki gitondo cyo ku itariki ya 21 ukwezi kwa gatanu 2026. Ibi ntabwo byoroshye ku mipaka y'u Rwanda n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ahanini bitewe n'icyorezo cya Ebola gikomeje kuvuza ubuhuha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mbere gato yuko tujya ku itangazo rimaze gushyirwa ahagaragara na guverinoma y'u Rwanda ku byerekeye n'iki cyorezo, navuga ko ni amakuru abantu benshi bakomeje gucungira hafi. Reka mbanze mbahe inshamake y'andi makuru y'ingenzi agezweho muri aka kanya. Reka n'ubundi tuyahereye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mbabwire ko ibitero by'ingabo za leta byakomeje kwibasira ibice bituwe cyane Iminembwe kuva kuwa kabiri tariki ya 19 Gicurasi 2026 saa moya n'igice z'ijoro kugeza kuri wa gatatu tariki 20 Gicurasi 2026 saa yine n'igice za mu gitondo. Ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa zakajije umurego mu bitero by'indege byibasiye uturere dutuwe cyane twa Karingi, Bidegu na Gakenke bakoresheje indege zitagira abadereva za Kiti gatandatu ndetse na Kamikaze. Itangazo rya Alliance Fleuve rivuga ngo M23 rivuga ku makuru mashya ava ku rugamba, rivuga ko kuwa gatatu tariki 20 Gicurasi 2026 saa moya n'igice za mu gitondo izo ngabo zongeye kandi kugaba ibitero simusiga mu turere dutuwe cyane twa Katoyi ndetse no mu nkengero zaho bakoresheje indege zitagira abapilote ndetse n'imbunda zirasa mu ntera ndende. Mu gitero simusiga kibasiye abaturage b'abasivili. Ibitero kandi by'ubugome kandi bitavangura bikorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa, bituma kandi hapfa abaturage b'inzirakarengane benshi, bigasenya amazu menshi, ibikorwa remezo ndetse bigahitana abaturage bahunga ku bwinshi bajya mu bindi bice bitabarizwamo imirwano. Babwire ko igisirikare cya Amerika na Nigeria kandi cyahitanye intagondwa zigera kuri 175. Ni ku munsi wo kuwa kabiri icyicaro gikuru cy'ingabo cyatangaje ko ingabo za Nigeria zikorana n'iza Amerika zishe byibuze abarwanyi ba leta ya Kisilamu 175 mu bitero by'indege ndetse no ku butaka mu minsi ishize mu majyaruguru y'uburasirazuba bw'igihugu. Igisirikare cyavuze ko ibikorwa byakozwe ku bufatanye n'ubuyobozi bwa gisirikare bushinzwe Afrika, US Africa Command, byasenye za bariyeri, ububiko bw'intwaro, ihuriro ry'ibikoresho hamwe kandi imiyoboro ibyara amafaranga ikoreshwa na leta ya Kisilamu ishami ryo muri Afrika y'Iburengerazuba imaze imyaka myinshi cyane ibica muri ako karere, nk'uko tubikesha Reuters n'ibiro n'amakuru by'Abongereza. Nk'uko itsinda rishinzwe ubugenzuzi kandi cyitwa Armed Conflict Location Event Data bitangaza, kuvaho habaye ibibazo bikomeye cyane mu burasirazuba bwo hagati, leta ya Kisilamu yerekeje muri Afurika. Ikaba kandi yari hafite 86% by'ibikorwa ugereranyije n'ahandi ku isi mu mezi atatu ya mbere ya 2026. Umuvugizi w'ingabo za Nigeria General Somalia Uba yagize ati kugeza ubu ati tariki ya 19 Gicurasi isuzuma ryerekana ko abarwanyi 175 ba Islamic State biciwe ku rugamba. Twibutse rero muri amakuru kandi yacu mu buryo bw'inshamake kugira ngo tubone kujya ku nkuru yacu nyirizina. Reka mbabwire ko igihugu cya Uganda haravugwa inkuru ku bijyanye n'uwitwa Anita Among, yahoze ari perezida w'inteko ishinga amategeko cyangwa se ubwo twavuga president w'inteko ishinga amategeko mu gihugu cya Uganda. Biravuga yuko imodoka esheshatu zahoze ari perezida w'inteko ishinga amategeko zamaze gufatirwa. Polisi ya Uganda imaze gufatira imodoka esheshatu zahoze ari perezida w'inteko ishinga amategeko Anita Among mu gihe akomeje kandi gukorwaho iperereza ku byaha birimo kunyereza umutungo w'igihugu. Anita Among yabaye president w'inteko ishinga amategeko ya Uganda kuva muri 2022, yavuye kuri umwanya muri 2026 ubwo yararangije manda ya mbere, ategekwa kutongera kandi kwiyamamaza kubera ibyaha akekwaho. Tariki ya 16 Gicurasi 2026 abashinzwe umutekano barimo abapolisi nabo mu rwego rw'ubugenzacyaha batangiye kandi gusaka ingo za Anita Among ziri mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kampala. Mu gitondo cyo ku itariki ya 18 Gicurasi bafatira imodoka ebyiri za Among zari mu rugo rwe ruherereye mu gace ka Kigo, zirimo Range Rover ndetse n'indi yitwa Rolls Royce Cullinan ifite agaciro k'$100,000 by'amadolari Amerika. Kuri 20 Gicurasi abashinzwe umutekano basatse kandi urugo rwa Among ruri muri Nakasero, bafatira imodoka ze enye zirimo Toyota Land Cruiser ebyiri, Mercedes Maybach ndetse na Toyota Lexus. Izi modoka zose zijyanwa mu bigo bya polisi, bikaba kandi byitezwe ko Among nahamywa ibyaha akurikiranyweho zizagurishwa muri cyamunara kugira ngo amafaranga azavamo ashyirwe mu kigega cya leta.
umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba akaba n'umuhungu wa Perezida Kaguta Museveni atangaje ko abanyamategeko bazunganira abakurikiranyweho icyaha cyo kunyereza umutungo bazahura n'ingaruka. Among yatangiye gukorwaho iperereza nyuma yo guteza impaka ku mbuga nkoranyambaga ubwo yagaragazaga mu birori by'irahira rya Perezida Kaguta Museveni byabaye tariki ya 12 Gicurasi yambaye ikanzu ifite agaciro ka miliyoni 17 z'amafaranga y'u Rwanda. Mu gihe iperereza kandi rikomeje, uyu munyapolitike n'umugabo we Moses Magogo ntibemerewe gusohoka igihugu, ibiri kuba kandi bica amarenga ko bashobora gufungwa vuba bakagezwa mu nkiko muri iki gihugu cya Uganda. Reka rero tugaruke ku nkuru yacu nyirizina babwira ko n'amakuru amaze gushyirwa ahagaragara na guverinoma y'u Rwanda, aho kuva icyorezo cya Ebola kandi cyagaragara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, u Rwanda rwamaze gufata ingamba zikomeye cyane guhera ku bukangurambaga bwo gusobanurira abaturarwanda by'indwara kugeza ku gushyiraho uburyo bwo gupima abinjira ku mipaka yarwo ndetse no gushyiraho aho abashobora kandi kugaragaza ibimenyetso byayo bakurikiranwa bari. Kugeza ubu nta muntu kandi uragaragara mu Rwanda arwaye Ebola, nta n'urakekwaho iyi ndwara cyangwa se ibimenyetso byayo. Imipaka y'igihugu nayo kandi iri nyabagendwa, ariko kandi hashyizwe ingamba zo gukumira ko hagira uwinjiza mu gihugu iki cyorezo. Umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda Uwera Jean Maurice yatangaje ko u Rwanda rwakaje ingamba mu gukumira icyo cyorezo cya Ebola kiri kuvuza ubuhuha muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse ko cyakwinjira ku butaka bw'u Rwanda. Mu mpera z'icyumweru gishize nibwo byatangajwe ko mu ntara ya Ituri habonetse umurwayi wa Ebola. Abo Ebola rero imaze guhitana kandi barenga 130. Iyi virusi ya Ebola izwi nka Bundibugyo, virusi yabonetse bwa mbere muri Uganda muri 2008 ndetse na 2007, yandura abantu bagera kuri 149, yica bagera kuri 37. Muri 2012 yagaragaye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gace ka Isilo, yandurwa n'abantu 57, yica 29. Nyuma y'uko inzego z'ubuzima igoma zitangaje ko hagaragaye umurwayi wa Ebola, u Rwanda narwo rwahise rukaza ingamba zigamije gukumira icyo cyorezo. Kwa 17 Gicurasi 2026 habaye inama yahuje abayobozi ku rwego rw'intara RBC, no kuvuga Rwanda Biomedical Center n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima, akarere ka Rubavu, ibitaro n'abayobozi b'imirenge ikora ku mupaka. Muri iyo nama hafashwe umwanzuro wo gukaza ingamba ku mipaka yemewe, guhagarika burundu abaturage banyura mu nzira zitemewe, gukora ubukarabiro bwose bwo mu mipaka kugira ngo kandi abinjiye mu gihugu bazajye babanza kwisukura intoki, no guhagarika abaturage bava muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bajya kuvoma amazi mu Rwanda. Hari kandi gufungura command post ifasha mu gukurikiranira hafi icyo cyorezo, hashyirwaho irondo kandi rigenzura umupaka ku manywa na nijoro n'ibindi. Muri iyo nama kandi hanemejwe gushyiraho abaganga basuzuma ku mipaka yose kugira ngo rero hatangira winjira mu gihugu afite iki cyorezo cyangwa se ibimenyetso byacyo. Umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda Jean Maurice Uwera yabwiye ikinyamakuru rya Kadomo dukesha inkuru ko mu ngamba zafashwe harimo no gufasha abakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka bwo gukorera mu matsinda. Ati ikiri gukorwa nuko hari gusuzumwa abinjira n'abasohoka, abaturage bakaba kandi basabwa gukorera mu makoperative niba basanzwe abacuruzi, bagakurikiza ingamba zashyizweho kugira ngo hakumirwe ikwirakwizwa rya Ebola. Yakomeje agira ati bambuka abacuruzi bari gukorera mu matsinda basanzwe bahuriramo mu bihe kandi by'ibyorezo tuba dufite. Ibi bihe ntabwo ari bwo bwa mbere kandi tubinyuzemo ku buryo hagenzurwa urujya n'uruza, ariko ubuhahirane ntibuhagarare. Yasobanuye ko abakora ingendo bafatwa ibipimo by'umuriro ndetse hakanasuzumwa amateka y'urugendo rw'iminsi 21 kuko bifasha mu kumenya amakuru y'aho umugenzi avuye. Haremejwe gushyiraho kandi abantu kandi hifashishwa mu gukurikirana abantu baba bagaragaweho n'icyo cyorezo ndetse n'abashyizwe mu kato. Ibyo rero byemejwe ko bishyirwa mu kigo nderabuzima cya Rugerero. Ugeze kandi ku mupaka abafatwa ibipimo birimo ibijyanye n'umuriro no kugaragaza kandi imiterere y'ingendo ze mu gihe cy'iminsi 21 ishize kugira ngo hamenyekane aho yaba yarageze hose. Iyo bigaragaye ko hari ikimenyetso kandi gishobora kuganisha kuri Ebola, ukigaragaho rero ahita ajyanwa muri icyo kigo nderabuzima cyagenwe kugira ngo yitabweho by'umwihariko. Uwera Jean Maurice yagaragaje ko kugeza kuri ubu nta muntu uragarangwaho n'ibimenyetso by'iyo ndwara ku buryo yajyanwa muri icyo kigo. Yasabye abaturarwanda gukomeza kandi gukurikiza ingamba zashyizweho ubuyobozi bushyiraho kugira ngo rero icyo cyorezo kandi gikumirwe burundu ku butaka bw'u Rwanda nk'uko yabigarutseho. Hanyuma reka dukomereze kuri iyi nkuru mbabwire ko kuva ku itariki ya 17 Gicurasi 2027 umwe mu bayobozi bari bamaze igihe cyane kirekire ku butegetsi muri Afurika yari Mobutu Sese Seko yahungiye hanze y'igihugu cye cya Zaire nyuma y'igihe kinini cyane igihugu kiri mu ntambara.
uwo munsi nibwo umutwe wa Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo Zaire wari uyobowe na Laurent Désiré Kabila winjiye i Kinshasa nta mirwano ikomeye cyane ihabereye, maze igihugu gihita kandi gihindurirwa izina kiba Democratic Republic of the Congo. Ni umunsi wahinduye amateka y'akarere kose ka Afurika yo hagati, ariko kandi uba n'intangiriro y'ibibazo bishya byakurikiyeho imyaka myinshi cyane y'intambara, amacakubiri n'ihangana ry'ibihugu byo mu karere. Mobutu, perezida wari warabaye igihanganye cya Afurika. Mobutu Sese Seko yafashe ubutegetsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na gatanu nyuma yo kudeta ya gisirikare. Mu gihe cy'intambara y'ubutita yari umwe mu bayobozi kandi bashyigikiwe cyane n'ibihugu by'uburengerazuba, cyane cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kubera kurwanya ubukoloni ubukomunisite muri Afurika. Zaire yabaye igihugu gifite akamaro gakomeye cyane muri geopolitike y'icyo gihe, ndetse Mobutu aba inshuti ikomeye cyane Washington. Ariko uko imyaka yagiye ishira, ruswa yarakwirakwiriye, ubukungu burasenyuka, ingabo zitangira kandi gucika intege kubera kudahembwa, abaturage benshi nabo kandi batangira kurambirwa ubutegetsi bwe. Mu myaka y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda igihugu cyari kimaze kandi kugira mu bibazo bikomeye, amafaranga yarataye agaciro, amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi ariyongera, amahanga atangira kumutakariza icyizere. Jenoside yakorewe Abatutsi yahinduye ibintu byose. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane, nyuma y'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane, Jenoside against the Tutsi in Rwanda, ibintu byahinduye isura muri Zaire. Abasirikare ba FARC n'interahamwe bahungiye mu burasirazuba bwa Zaire bafite intwaro, bashinga ibirindiro mu nkambi z'impunzi hafi y'umupaka w'u Rwanda, aho batangiriye kandi kugaba ibitero ku Rwanda rushya rwari ruyobowe na FPR Inkotanyi. Ibi byatumye u Rwanda rufata icyemezo ndetse rufata ikibazo nk'icy'umutekano cyihutirwa. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatandatu havutse umutwe wa FDR wari uyobowe na Laurent Désiré Kabila, ushyigikiwe na cyane n'u Rwanda na Uganda. Intego yari gukuraho Mobutu ndetse no gusenya ibirindiro by'abarakoze jenoside bari muri Zaire. Uko Mobutu rero yagiye atsindwa intambwe ku yindi, iyi FDR yatangiye urugamba iva mu burasirazuba bwa Kongo, ifata imijyi nka Uvira, Bukavu, Goma, Kisangani na Lubumbashi. Imijyi myinshi cyane kandi yaguye vuba kubera ko ingabo za Mobutu zari zaracitse intege, bamwe mu basirikare kandi bahungaga batarwanye, abandi bakiyunga kuri uyu mutwe. Ihirima rye ryatewe kandi nuko ingabo ze zari zarasenyutse, yararwaye kanseri bikomeye, yaratakaje inkunga mpuzamahanga, ndetse kandi abaturage benshi bari bamaze kandi kumurambirwa. Mu mezi make gusa iyi FDR yari igeze hafi ya Kinshasa. Tariki ya 17 Gicurasi umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na karindwi, Kinshasa irafatwa. Mu gitondo cyo ku itariki ya 17 Gicurasi umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na karindwi, Mobutu yari yamaze kandi guhungira muri Maroc. Ingabo ze nyinshi zaratatanye, maze abarwanyi ba FDR binjira i Kinshasa. Abaturage benshi babakiriye nk'abaje guhindura igihugu nyuma y'imyaka irenga 30 y'ubutegetsi bwa Mobutu. Laurent Désiré Kabila yahise atangaza ko igihugu gihindutse Democratic Republic of the Congo aho kwitwa Zaire, ndetse yitangaza nka perezida mushya. Icyo gihe benshi batekerezaga ko Congo yinjiye mu gihe gishya cy'impinduka n'ituze, ariko ibyo byiringiro ntibyatinze. Itsinzi yahise ivamo intambara nshya. Nyuma y'umwaka umwe gusa, umubano hagati ya Kabila n'ibihugu byamushyigikiye watangiye kandi kuzamo agatotsi. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'umunani, Kabila yirukanye abasirikare b'Abanyarwanda, u Rwanda na Uganda, bitangira kandi gushyigikira indi mitwe yawurwanyaga. Nibwo hatangiye kandi intambara ya kabiri ya Congo, bamwe bise intambara y'isi ya Afurika, ati kubera umubare munini cyane w'ibihugu byayinjiyemo cyangwa se byayigizemo uruhare, harimo Angola, Zimbabwe, Namibia, u Rwanda, Uganda n'imitwe yitwaje intwaro irimo nka FDLR. Ese kuki ihirima rya Mobutu rikiri ingenzi kugeza uyu munsi? Nubwo hashize imyaka myinshi, tariki ya 17 Gicurasi umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na karindwi iracyafatwa nk'umunsi w'ingenzi cyane mu mateka ya Congo no mu karere. Ni umunsi warangije imyaka 32 y'ubutegetsi bwa Mobutu, wahinduye geopolitike ya Afurika yo hagati, watanze intangiriro y'intambara zakurikiyeho muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Kugeza n'uyu munsi, ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Congo gifite imizi muri ibyo bihe. Hari ababona Mobutu nk'umunyagitugu wasenye igihugu cye, abandi bakavuga ko nyuma ye Congo yinjiye mu bihe by'intambara birushijeho gukomera. Ariko ikigaragara nuko tariki ya 17 Gicurasi umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na karindwi yabaye umunsi wahinduye amateka ya Congo burundu. Uka mubi mu gisirikare cy'u Burundi ndetse na chef d'état major General Prime Niyongabo, bose batarimo barahuza n'uwitwa General Neva cyangwa se Perezida Evariste Ndayishimiye. Agera gutya afata ingabo azoza muri Burasirazuba bwa Congo zijya gufatanya na FDLR, umutwe w'iterabwoba urwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda. Yagiye kenshi agaragaraho anavuga mu magambo ye ko yifuza gutera igihugu cy'u Rwanda kugira ngo avane ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame.
mbere gato yuko ngaruka kuri iyi nkuru reka mbanze mbihere amakuru yandi mu buryo bw'incamake tubone guhita tugaruka kuri iyi nkuru. Niyo nkuru ikomeje kugenda igaruka cyane mu masaha cyane yo kuri uyu umugoroba, aho uwitwa minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Iran yitwa Abbas Araghchi amaze gutangaza ko biteguye kurasa indege nyinshi cyane z'intambara za Leta Zunze Ubumwe za Amerika igihe iki gihugu cyaba cyongeye gusubukura ibitero kuri Iran. Ibi rero akaba yabigarutse mu butumwa yanyujije ku rubuga rwe rwa X, aho yavuze ko bafite igisirikare gikomeye kandi cyiteguye kurasa indege z'intambara za Amerika. Ati igisirikare cyacu nicyo cya mbere ku isi cyarashe indege z'intambara za Amerika ati zo mu bwoko bwa F-35 ku masomo twize ndetse n'ubumenyi twungutse nidusubira mu ntambara tuzaza dufite ibidasanzwe ati byinshi cyane bizatungura iki gihugu, ni ukuvuga yavugaga Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tariki ya 19 Werurwe 2026 nibwo umutwe udasanzwe w'ingabo za Iran wemeje ko harashe indege z'intambara za Amerika zo mu bwoko bwa F-35 yihutira kandi kugwa ku birindiro byari hafi nyuma yo kwangirika mu buryo bukomeye cyane. Ariko kandi iyi ndege ya F-35 yahanuwe na Iran irangirika cyane mu buryo bukomeye, hanyuma kandi irangira gukorwa rero mu ruganda ifite agaciro ka miliyoni 100 z'amadolari, ukuvuga arenga miliyari 145 z'amafaranga y'u Rwanda, amafaranga atari make. Ikoranye kandi ikoranabuhanga rituma kwirasa bigorana, ndetse zakunze kandi gukoreshwa cyane kuva Israel na Amerika byatangiza iyi ntambara kuri iki gihugu cya Iran. Intambara y'Amerika, Iran, Israel yatangiye ku 28 Gashyantare 2026 ubwo ibihugu by'inshuti byabaga kandi byagabaga ibitero muri Iran byasize byishe abayobozi bakuru barimo Ayatollah Ali Khamenei wari umuyobozi w'ikirenga wa Iran. Ku itariki ya 8 Mata 2026 hashyizweho agahenge, impande zombi kandi zemeranya kugirana amasezerano, ariko na n'ubu nta kintu kiragerwaho kugeza magingo yangaye. Ibihugu byombi byakomeje kwitana ba mwana, ariko kugeza ubu ikibazo gihangayikishije n'inzira Hormuz yafunzwe n'iyi ntambara. Ibi byateje rero ibibazo by'ubukungu bikomeye cyane ku isi, kuko iyi nzira inyuzwamo ubusanzwe 20% by'ibikomoka kuri peteroli bijya hirya no hino ku isi. Mbere gato yuko tujya muri iki gihugu cy'u Burundi kuri Perezida Evariste Ndayishimiye, reka mbanze nce muri Repubulika Demokarasi ya Kongo mbabwire ko abantu bagera kuri 45 muri iki gihugu bafunzwe nk'imfungwa za politike. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo harabarurwa imfungwa za politike nibura 45 zirimo izizira gukorana na bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi n'ibitekerezo bibunenga zatangiye kandi mu ruhame. Muri aba bantu barimo abafunzwe kuva muri 2021 muri bo bakaba kandi ari abafunzwe kuva muri Mutarama 2024 muri manda ya kabiri ya Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo. Abafunzwe barimo Vice Perezida w'ishyaka PPRD ryashinzwe na Joseph Kabila wayoboye Repubulika Demokarasi ya Kongo, Obini Minaku witwa Ndajarako Njoko n'umunyamabanga uhoraho waryo wanabaye minisitiri w'intebe yitwa Emmanuel Ramazan Shadari. Ikinyamakuru Jeune Afrique cyatangaje ko imfungwa za politike zitari munsi ya 21 arizo mu ishyaka Ensemble pour la République ryashinzwe na Moise Katumbi. 13 muri abo kaba bafungiwe muri gereza ya gisirikare ya Ndoro i Kinshasa. Mu gihe Joseph Kabila akorwagaho iperereza ku byaha birimo guhungabanya umutekano w'igihugu, urwego rwa leta rushinzwe umutekano mu by'ikoranabuhanga CNC rwakajije ibikorwa byo guhiga bukware aho rukeka ko bakorana nawe. Hagati ya Nzeri 25 ubwo urukiko rukuru rwa gisirikare rwa Kinshasa rwakatiraga Kabila igihano cy'urupfu, kugeza muri Mutarama 2026 abantu batanu bakoranaga nawe bya hafi bataye muri yombi. Sabo ku ruhande rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi gusa, kuko na Norbert Yamba wahoze ari umuyobozi w'ibiro bya Perezida bya Peter Kazade wabaye minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu nawe arafunzwe azira ibitekerezo bye. Hari amakuru avuga ko Yamba azira kunenga Kazadi, andi akavuga ko azira kandi kunenga Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera ko zataye muri yombi Nicolas Maduro wayoboye Venezuela atitaye ku kuba igihugu cyabo cyaragiranye nazo amasezerano y'ubufatanye. Umusore witwa Nathanael Onokomba uyobora umuryango Jeunesse Extra Systeme yataye muri yombi nyuma yo kunenga ubutegetsi bwa Tshisekedi ubwo yari mu cyumba cy'inama i Kinshasa. Onokomba ufatwa na bamwe nk'ijwi ry'urubyiruko yaramaze igihe kinini cyane anenga ubutegetsi yifashishije itangazamakuru n'imbuga nkoranyambaga.
ashinjwa ibyaha birimo guhungamagarira abantu kubangamira inyungu z'igihugu, ibyaha by'iterabwoba ndetse n'ibyaha byibasiye inyokomuntu. Tariki ya 9 Nzeri 2025 Pascal Isumbisho umwapu wabaye minisitiri ushinzwe abakozi ba leta yataye muri yombi n'abakozi ba CNC nyuma yo gusabwa kubasanga ku biro by'ikigo gishinzwe gutwara abantu n'ibintu Onatra y'Kinshasa. Mwapu Pascal yahaswe ibibazo ku mubano afitanye na Augustin Matata Ponyo wabaye minisitiri w'intebe ku butegetsi bwa Joseph Kabila n'uwo yaba afitanye n'ihoro rya FC 23 rihanganye n'ingabo za leta mu burasirazuba bw'igihugu. Nyuma y'amezi 4 Mwapu afungiwe ahantu ibanga. Tariki ya 10 Mutarama 2026 yajyanywe muri gereza ya Imakala i Kinshasa aho ashinjwa gukorana n'umwanzi, kuba mu mutwe w'ingabo utemewe ndetse no kubangamira igihugu. Kubera ubwoba bwo gufungwa, bamwe mu banyapolitiki muri RDC bafashe icyemezo cyo guhunga. Abo harimo witwa Kabila Joseph woze muri iki gihugu cya Congo, Moise Katumbi, Frank Diongo, Seth Kikuni ndetse na Claude Lubaya, abenshi muri bo baba mu gihugu cy'Ubirigi. Tshisekedi akijya ku butegetsi mu ntangiriro za 19 yigaragazaga nk'umuyobozi ushyira imbere ubwisanzure bw'abanyekongo, atangaza ko atazigera yemera ko ari ufungwa ku mpamvu za politiki. Muri 2019 Tshisekedi yafunguye abantu 700 yasobanuye ko bari bafungiwe impamvu za politiki. Imiryango iharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu iramushimira, ariko ubu igaragaza ko ari guhinduka umunyagitugu muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Reka rero tujye mu gihugu cy'u Burundi, babwire ko mu gihugu cy'u Burundi hari amakuru akomeye cyane avuga yuko ubu umwiryane ni wose ndetse no kurebana y'ingwe hagati ya chef d'état major ndetse na Perezida Evariste Ndayishimiye n'abandi basirikare bakuru bakomeye cyane, nyuma yaho habanze no kuba impinduka mu minsi yatambutse zakozwe na Perezida Evariste Ndayishimiye, zirimo ko n'uwari umuvugizi w'iki gisirikare witwa Brigade General Gaspard Baratuza avanywe ku mwanya we ubuvugizi cyangwa se wa spokesperson, hanyuma akaza gushyiraho undi muyobozi cyangwa se undi muvugizi wa gisirikare. Murabizi ko ari turika ryabaye hariya Ibijumbura ry'intwaro, ndetse biza kuvugwa yuko ari umuriro w'amashanyarazi, ariko Perezida Evariste Ndayishimiye aza kunyuranya ndetse n'uyu Gaspard Baratuza, hanyuma biza no gutuma aza kumusimbuza nk'umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi FDNB. Hanyuma ariko bikanavugwa ko hasanzwe n'undi hari umwuka mubi ushingiye ku kuba Perezida Evariste Ndayishimiye yarafashe ingabo azohereza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntambara bavuga yuko idafite icyo isobanuye ku gihugu cy'u Burundi, ndetse nta n'icyo imariye abarundi, bitewe ahubwo icyo navuga ngo ni ingaruka zikomeye cyane, bitewe n'uko abarundi benshi cyane bakomeje kwitakarizamo ubuzima kandi nta yindi nyungu na ntoya bayifitemo. Bikavuga ko rero isaha n'isaha Perezida Evariste Ndayishimiye afite ubwoba bw'uko ashobora guhirikwa ku butegetsi cyangwa se agakorerwa nk'ibyari byageragejwe kuri Perezida Petero Nkurunziza